ام باش تماشاوان هجا خلق اخويا ايرو ام ميوان ماموستا عمران منتشن لمالاوي لباجار حسكي ماموستا قالك سباس كوت افدر فدامه ام ببن ميوانيته سرچاوی من هاتنه و سپاس جبو هاتنا و جبو کانالی روجاوا تي في از گل کی کیف خوشم اجی از میوانی ومه و میوانی تماشاوانا ما صاحب قالك سباس ام عمراني منتش ناس بكن زاروكتياوي دس بيكا جو دس بنفسان دنيكير از عمراني شيخ موسى عبدي اوسي منتشم لجندي نايف جندي كينا برا قامشلو وعمودي وحسكي ذي لوي جندي حياة تمنين بو شصال تكاربي الوي جندي مجيان اخوا بردوام كر لوي جندي راسس قالكي مجيانا من نقد يالو دركي اللي قالكي تشل برشعبي من او ني زاروكتيه او ليستوكن زاروكا دما مدليست بتيروقتك ام دچون چولي برپاس او آوا هينك دما قو مدكرت قوي تشتيوي لقاني ومجوي آبي بتخوار مدقو قي قلقي هينك قلقي خوش وقت بإيروك برادي إيرو يعني أزي چه بيجم چه نبيجم وينا هرد بالا مدني هرد مجيه مدني تفقو قلقي الجند نمامه باشرة أزهاتم جندي تلطويلي مرشو بيتري 35 صالة أروي جندي جيمام أو جندايا لباجاري حسكية لوي جندي جيم باش جيانا خوا درباسكر لوي جندي تكاربي دسبيكا مني نفساندني از درفي صفي نهادا بوم ما مستيما زماني عربي ولو بابتك مجارك داما قوني للسر ما مستا بني بسينه هوالن مي هماش خبر في قوتن قو ما مستا قو عمراني منتش هالبستفانه شاعر دني بسينه اجي نس هالبستي دني بسينه ونا ليه هنكي مراقي مد هالبستي ذهبوا ما مستقوت هلبستي نيفيسين دكا هلبستي كجمر سر معلم بنيفيسين سر ما مستا خدي بيجي نيفيسان هما اولو يعني براسي از نابي بهلبست بو لي بوك دسبيكا انه كاتشو مع زناني بيسينم مجيد غزي دهات جندي ما شوي بردلوفانيا خدي تعالى باش دقريا لجندو باجاري مي كردا چیروک ددان هاف سرپیهاتی ددان هاف قالك جاران جمره هلبسي سيداي جگر خوين قوتن او حسكرين كردلي مدي ستراني شوان پرور ملي قهدار ذكر كيف مش مرقه هلبستي رهات لهين بكردين نني بساندي دي صفي أصدادي ديسل دبستاني ما مستاك وجد قلت انقاسم بجعة أو بخوم دربي فتوي بو لجالاكي جهد دا جالاكيا جو كسيق هلبستي دني بسيني برا أو جنابي خو بدما تومار بك وأمي لتشاندي المركز الثقافي أمي هلبستا بخينا للسروي روجي أسشوم سروي دميل سروي سوزي أسشوم مديد قالك هوالي من هلبست خندن ونافي من درنكت مزاني بو هلبستي من نكمي هلبستي هوالي منن لي مدوي دمي دش خور بريارك در قوت زقهام برياركي از ببم جواهري جي دنارينا وان كساندي از ببينم او مروفي كرد او مروفي خطا صور البرنابي مقو باش از بزماني خو بني بسينم شتشتي بعربي مني بساندم ومقطانت داوياي اني مقو از بزماني خو اجا بني بسينم انا از ما مستي زماني عربي ما هول نداي قز بعربي بني بسين نفسان دنيا من قش بكردين انا ومقاربه بعربي بني بسان دا ليه ما بكرديني بساند دسبيكا من تقارب يجي حشتي وحفتا دبو حشتي وحشتا دبو ليه نأو هلبستي تبيجي
تكاربي هلبستا من يكم دحشتي ونهاده مني بسانت. وەک مامۆستاکی زمانی عەرەبی چاواتە خۆفێری زمانی کوردی کرد چاواتی پێم کوردی تەناسکردن گوتە هەلبەستێک کوردی بنووسین مشترقو حسكرنا زماني كردي كدلي من دي إجا من ستراني پرورشفان گهدار ذكر من ديواني جگرخوين تاني برخوا من دون خوند والإنجليزي جي باعتبار المدرسة ده هبو الزماني إنجليزي أما بون أو چنتي بي كردي جدا جي الزماني إنجليزي رابو من شخور جهبدو درخست من خوا فيركر خوب خوا یەکەم هەلبەستا گوتە نووسان بیراتە تێ والله وبي بيرامه تكاربي مجاراوي أبيني بو والله هبون سر حلب تشجد ويد شاغيده لي قلك يو هلبست من تومار نكر براسي هين دسبيك بو أبيني بون نتوي بون جوان كارابو دەچقێسی وێ چاغی ینی وەک دیت ئەv هەلبەست ئەv گوتنên گوتە دوو هەv vedikirin û bi Kurdî dinivîsandin pêşxistinekê gelo gavek nihê gelo guhertinek nihê çawa te karî bû tu wê demê wilo wan helbestê xwe jiyan bike والله تقو جيان بكي هلبست جيان بو كيف عم قال لك ايش ستران هات اجا جبولو قال لك ستراني من هلبستي سترانانه انا بيتر معصوم اشكاكي هنرمند معصوم اشكاكي سلاوي مجيري بلكي بيتري سيتشل هلبستي مقوتي هروها ما مستا دلان داري لامريكا جيانا خبر دوام دكي هلبست المقوتنه وهن هنرمندن دجي وك ديانا هساري ويجي كان هلبستي مقوتنه هلبس جمر جيان بو ستران بو دمالي ذي دايكا من دلوراند خالكي متخابور دي فطسي بو خنقي بو قالك جارة دنهراند ودقوت او جيت كاربي دسبيكا هلبستي بو جمر کیژان ئەو نووسکارێک بۆ بێتر باندۆڕتە کرد تۆ کە شێوازی وی بنووسین یان شێوازێکی جودا بخۆتە والله وقت دسبيكي مشترقوت سيداي جقرخوين يعني ام هلبسفان تفدا تكاربي سيداي جقرخوين جمرة نمونه بو ميناكك بو جبرق من ستراني الشفان برور قهدار دكير وإي حكمة جميل بنجين عفريني الفان هلبستن خشي دلال من جديد هلبستي سيداي جقرخوين دهنه ما مستصالحي حيدو يعني ام تكاربي خال وخوار زينه ما هفدو ديت باندورا ويجي المهابو نمازات دي خندنا هلبستي دي القاء ويدي فيداوي بشتي من دبر هم نيفساندن لسر هلبستي موفقا من السيداي محمود السبري ناسكر افينداري غمجين شوي بردلوفانيا خدي تعالى شخوا إيجا باندورا حريم الزن باندورا سيداي محمود السبري بولمي أزو ماموستا أنسي حج قاسم ويبخوشان دومه قورن تجرباك للجمة هي خبراك للجمة هي أسخوازم وينا بقهين موه هوالي ما أنس جي برسي قو سيدا شما أزو عمران بيتري سيني بسكاري هالبستواني دباجاري حسكي دهي شما تشاندي دوم منو عمره قو براستي ديوانا و آيكي وددوا خندي مدي مرقي ود هالبسيد هي ويا دوم أشخدي تعالى ارتبيجم قوتنا سيداي محمود السبرية قو تواضعاوه قو نولو وخوانا بينم بايا بلند مراقي ود هالبسيد هي مشان دوا أز تمني محشتي ودو صالي ويشاغي قو تجرباك ما هي أستخدم بدموا وفيري وبكم هلبستا للسر بيلوازي كردي تاني بساندن عروضي كردي براستي حطا في شاغيجي من هلبستا كردي للسر موفقا دني بساند بلكي جارنا مهوالك يخي عرب بديتا
مش شرم دكر جهال بس كردي هي ونشلو نيفسينن مغو امسر موفقات نيفسينن هنا اساسكي علميه سزانيه ما بيشتي فيري هلبستا ترازوبوم وآسر بيلوازي كردي سيداي محمود السبري ام بير كرن بسر بلنداي مناسكر هلبستا كردي هي وجي هلبستا عربي جي خردره نكي ميويه شو قيسا انا هلبستا عربي خد بينه هف قيسا صار خدمة جيربويه تا قرآن بيروز اف زمان زنگين كريه رنگين كريه وزماني ما هاتي تشوساندن تفليولوجي زماني ما نكيمي زماني عربية هلبستا ما نكيمي هلبستا عربية وملتي دردوري بله پشتی وی فرمونه و کاری بون برسه که باش ده درباره هلبستا کردی بدم بله دست بکی تا چند برهم حتانا ها نویساندن ناوی وان برهمان برهمي من ديوانا يكم كان يا جيني 1014 من چاپکر كان يا جيني ديوانا دوم يكم كان يا جيني 1014 من چاپکر دوم دردي أبيني ديوانا دردي أبيني دومه سيم الجم سيداي محمود السبري فيربوم سر بيلوازي كردي أبايا مجديا أزادية وأب مجديا أزادية كنجي هات بري ريفرندوما كردستاني ريفرندوم تشيبو وما أبهل بس نيفساند ويك جوان من القابة نيفساندية دولتا كردفايا هات تفبكن كيف وجفات چو دما تاري ورش روج لكردستان هلات شوق فدا دلقشكرن فايا چو عوري سبات بو بهارو قلفبون كرنفالو خوشخلات ام لكردستان دجين سروري هر اولات ديوانا مني چارا اوايا تایبەت مندیەکوێ هەیە سەرپێهاتیەکە چاغێ سەفەربەر لە کێ دچێبوویە چیرۆکا مالباتێکێیە بڕاستی بەری من هەواڵکی مێ یەکیب زمانی عەرەبی نویساندیە بڕەنگی ڕۆمانێکێ محەممەد ئەمین زەکی ڕەمەدان و مامۆستا عەبدولحەکیم محەممەد بزمانی کوردی بڕەنگی ڕۆمانی نویساندیە من ئەڤ سەرپێهاتی خوند ئەس گەلێکی پێشیام من دي هما قزني بسينم مكر برنجي هلبستي داستانه حيسد وحفتي وبيج مالك ما بري انا مشترقوت زماني كردي نكيمي زماني عربيه من ما مستكي خديت بجرد بن احمد دريس ما مستي زماني عربيه مجرقو ما مستا شمرجي داستانين يقولون بالادب العربي ما بي ملاحم راستن قولوا المن بقرانت دبيجند أدب العربي داستان تننه براستي داستان تننه ده أدبي عربي ده شو قيسي أدبك خرطي داستان تننه ده زماني كردي ده داستانا مموزين هي و داستانا أحمدي بالو 10,000 مالك هنه وقالك داستاني دند كردي ده هنه از كيف خوش بوم من جي كاريبو تشتكي البرتوخانا كردي زيدا بكم داستانا کوچا داوی جه 875 مالکا هاتی آوا کرن دیوانا منی پنجا نزیک نه چاپی درکتیه لهنگین زمین مرقدارین شینه ابجس کارم هنگی جه سرقاباوی بنی بخوینم از لسرخاکا ولات هر از دجیم قط نامرم از جباو کال بزاوم بو ولات کوشرم از کره هوری اومادم از بتاجو لشکرم از لسر شوپا دلیران بو ولات جام پرورم دوستکی کل هورو میتان
زند ئەوستا لالەشم ئەس خودی سنجێ بلندم ئەس بیەزدان باوەرم ئەس ji زاب و دجلە تێم دەر ئەس فەراتم خوشخوشم کانیە ئەلماز و زێرم هەم ji بابا گورگوڕم ئەس کوڕێ کاوامە ئیرۆ ئەس خودی نەورۆز و جەژن ئەس ji بۆ مافێڕەوە هەر جان فرۆش جەنگاوەرم. ام بگرن دیوانا تا کانیا جینه چیروکک درێژە هەلبەستێک درێژێ گوت دیاری دایکا خۆت کرد ڕۆلا دایکێ دە هەلبەستا کوردی ژیانە هەلبەستوان چاوا دبینێ دایک دبستانە یەکەمێ دی ژیانە هەر مرۆڤی دێ و نەمازە ئا هەلبەستوانە دێ منشتەر گوت دایکا من دلۆراند gelek ستران دگوتن کولتۆرێ کوردی دگوت ستران دگوتن ji mir bû wek dibistanekê taybetmendiyek dayîka min hebû dayîka min ji çûkaniya xwe de kwîr bû hew dît temenê wê 4 salî bû hinek toz ket çavê wê ji ber nezaniya gelek gundiyan ew zaroka biçûk kwîr kirin toz ket çavê wê de rabû dermanê qurmiz kirin çavê wê de ev nezanîk gilkî mezin bû dermanê qurmiz dermanekî no bû yani ez jêr vê derman ne derman bû yani derman ba wê rehet bikira saxlem bikira çavê wê kwîr kir spî hat ser çavê wê spîk kalê min wê çaxê bavê dayika min tev feqîriya wî û hejariya wî û zarokê pirsa çavê dayika min kir çû ew bir dêrê ew bir helebê şamê wê çaxê jî gotin tê her Ferensa di 45 de mirovkî wekû wî nezan gundî wê çi rengî her Ferensa dayika min li malê her tişt zanî bû tev got nuqsan bû piştî hat cem bavê min yani tiştekî gimel malê veşarta camê vedişart wê kwîraniya çavê xwe bi ser wî tiştî vedibû devera me nizanî bû ku de yî dayika min zanî ew tişta dordî me helbestek dirêj sernivîsand ew jî demekê çû cem malê xalanê min mûlo dilê mûlo meşgûl bû vala bû hestek hat min min got çima helbeskê ser dayika xwe nanîvisînim min bêriya wê kir di sê roja dûrî min ket min bêriyayê kir me helbest nîvisand dayika min hat vegeriya min goya dê me helbestek ser te hûnandî got bêje kurê min min goya dê helbest xemgîn e wek jiyana me yê got bêj xem nake min çend malkê destpêkê gotin dayika min giriya min goya dê zêvê helbestê biqetîn ez nabêjim got na bêj û min dixweste bigota wextê got min xweste bigota me helbesta xweş tu bawer kir ew helbest biqetanda got bêj û min dixweste bigota me helbesta xwe nivîsand û me çap kir di dîwana xwe yekemt wallahî dirêjê ez karim hinekî jê bêjim dayika pirdilovan ez xistim nav dil û can ez çi bêjim lo dilo li gundê hesê ûso hat vê dinya derewîn kul û xem tevlê civîn temenê wê 4 sal bû bayê qeder lê rabû toz kete çavên biçûk pîr û jinin pîrhevok qurmiz kirin çavê wê şew witandin rihê wê hîn zaro bû kul dîtin çavan ronî hew dîtin
شەو و ڕۆژ بوون وەکە هەڤ شەوقا سبێ وەکە شەڤ باو لە چاوێ وێ پرسی دەرمان نەدیت تو کەسی تا داوی 65 مالکن. gelek spas. Em behsa dîwana te ya derdê evînê bikin. دەردی Te dwar de helbestên civakî, helbestên niştîmanî, helbestên ser zarokan te çawa di yek dîwanê de te çawa karîbû di navbera wan şêwazan de di yek dîwanê de wan helbestan binivîsîn. نەتەوی و civakî û evînî ew ji xwe her di jiyana me denê em dinivîsînin û gelekî helbestvana nivîsandinê lê zarokê me em dibînin hewcedarê wan sirûdanê wan helbestanê ji bo ku ew jî li van kenalê zimanê Kurdî guhdar bikin û zimanê xwe xurtir bikin min dî divabe ge ez beşekî ji zarokar binivîsînim û nivîsandina helbesta zaroka bi rastî ne hesan e zehmetiya wê heye lê ji ber ku ez mamostê dibistanê bûm ez nêzîkî zaroka bûm ez karî bûm hinkî nêzîkî zaroka bibim û hinek helbest ji wan re binivîsînim. Helbestê gotin nivîsîne ji zarokar in عینی وان گوتنê got tişmeznar divîsînî yan jî gotinên siviktir in bandora wan helbestan di çanda Kurdî de çawa dibîne. Helbet nivîsandina zarokarê wek mişter gotin ne hesan e wê gotinê wê jî ne gotinê gijmeznar merid nivîsînin tê gotinê sivik binivîsîne tê mijarên nêzîkî zaroka wek tê ji wan re qala dibistanê bike tê qala zivistanê bike û barandina dema baran dibare tê ji wan re qala keroşka bike pinpînîka bike tiştê nêzîkî dilê zaroka hek zarok xwe tê de bibînin. Em ê dikaribin perçakî ji wê jî guhdar bikin. Her dîwanekê te perçakî ji we bixwîn. Her dîwanekê perçakî em ê ji dest bi a kaniya jînê bikin. Di dîwana kaniya jînê de ez gula nav baxa me Kurdistana porsorim ez perwîna ezmanim heyva çardeh li jorim zimanê min kevnar e bi helbest û tore me keça zaza û lorim ez kurmanc û kelhorim ji zaxo û kerkûkim ji dihok û berzanim ji dêrsim û mêrdînê ji amed û botanim ji qamişl û dêrikê ji efrîn û kobanim komara mehabadim seqez û loristanim ez kaniya jînê me warê evîna dilan warê xecê siyamend welatê memmê alan warê sema dîlanê warê cejn û sersalan dilê xort û keça me çîroka pîr û kalan pêlên dilê xorta me pêlên dilên xorta me gula zab û xabûrim welat tevzîv û zêre bi bostekê nabûrim leşkera ser çiya me ser qirka dij min şûrim bav û kalê min Kurdin ne Ereb û aşûrim ez kaniya derda me warê kul û kederan hezar sal tê me kuştin bi mertal û xenceran geh bi top û firokan bi destê van neyaran geh bi xerdel û kîmya bi jara mişk û maran
از لا تا سر جیامه نیشانا سر هلدانی هر لهم بر دژمنان دمینم لمیدانی بروسکو آرو پیتم روژا جنگو لیدانی آگر نوروزی ما پیشمرگا موشوانی کچا لولو امیتان کچا کاوی هسنکار بیریوانا گندانم خوندوانم هشیار خشکا خورت شروانم واندکم وگر نهار چاورشم پیشمرگمه بو ولات هر هیوی دار بسوز و پیمان گران قطنا روم جنگی از درکوم سرچیان برخودینم تونگی بگرم گووند و دیلان لیدم تنبور و چنگی از تنباکم کردستان دل برامن چلنگی اف مدنوتو ددواد نویساندی و هلبسایا gelek spas. Derdê evînê tu behsa evînekî wek kesayet dike yan evîna welat çi evîna ku tu behs dike? evîna welatê jî û evîna kesayetiyê jî. Di helbestekê ji wê jî bixwîn? Emî helbestekê ji wê nare li ser jinê bixwînin. Belê. Heylê jinê sebra minê saman û serwera minê çendî bêjim tu hêjayî kulîlka behara minê ger şeva min tarî dibe şemal û fennera minê ger dêşim li ber serê min ger dêşim li ber serê min hekîm û nojdara minê ger ji xewê şiyar dibim mêkewa serdara minê ger ez diçim rêçeke dûr zik êş û xemxwara minê ger bêrîka min vala be elmas û gewhera minê ger helbestê dinivîsim pênûs û deftera minê ger birçî bim rûyê gewez hingivê kewara minê ger kêfxweş bim li şahiyan billûr û tembûra minê xwendin zanîn para te be tat şer û endêra minê ezim memê dil hejarim tu bi tenê yara minê ger xortekî can gorî bim heval û hogira minê ger şehîdê vê xakê bim qêrîn û hawara minê. Gelek spas destê te sağ bin. Mamoste em behsa dîwana te mojdeya azadiyê bikin. Di demekê de ku zimanê Kurdî nifsandinên Kurdî qedexe bûn di çawa wetkarî bû wan nivîsê xwe wan ramanê xwe bînin ser ziman binivîsînin. Cê mixabiniyeyê gihîn li welatekî mirov ser xaka xwe jiyana xwe dike wê hin kesin dadîker wê bên wê zimanî qedexe bikin. Tevî qedexekirina hanê me helbestê xwe dinivîsandin me helbest û sirûdê xwe digotin milletê Kurd milletekî berxwedêr e me helbestê xwe dinivîsandin bê tirs. Em helbestekê jê guhdar bikin xwe ew yek din mane. Yek awirê yara qeşeng tûştir ji xişma tû ji xedeng çavên bi cadû wan çi kir ez mame dîl bê şer û ceng şensê minî korî nezan ev dil hejarî bûye reng
تیرا لمن خست القلاشت یار گل پری نازک و شنگ از باندکم دنگ ناچه دور دنگی مهرما بی و دنگ نوجدار به ایشه در نخست جانال دلمینا پرنگ نوجدار دگوت ایش بوی کور تو بو چما چاغی درنگ نوجدار دگوت ما از چکم آزار لسر دل بوی پنگ جانات وک جانا زراف ایشا جبر گلات ونگ من گوت اگر هن زانبن یار نازک و پرشوخ و شنگ گازن جمن نابن تجار یار دلبرا هو ناس چلنگ ينكر غزالي ناس نكن وان تشت نديتن مانا لنگ گلک سپاس مامۆستا ئەمها بەحسا دەستانە کۆچە داوی گوت بەحسا چیرۆکە ماڵباتێکی کورد ددەمێ سەفەربەر لە دکێ ئەو چیرۆک چیە چما ئەو دەم ji dîrokê te bijart got binivîsî ملتê Kurd gelek êş û azar dîtine di jiyana xwe de lê kultura Kurdî gelek stran û heyranok di çaxê seferberlikê de dîtine millet gelekî hejarî dît kesê got diçû wê leşkeriya neçar heft sal dima heşt sal dima gelek ji wan ve negeriyan gelek ji wan mirin ev çîroka malbatekê yê mamoste Mihemed Zekî Ramadan ji devê bavê xwe girtibû bavê wî ev serpêhatî ev çîrok ji xelkê wê herêmê girtibûn herêma Erzerûmê bi ringê romanekê nivîsan bi zimanê erebî hevalê min Abdulhekîm Muhemed ev roman wergerand zimanê Kurdî من dema ev roman xwend bi rastî ez gelekî êşiyan pê min dî hema her mêvanekî min bihata minê ev çîrok ev serpêhatî jêr bigota hingî ez dêşiyan me kul û derdê xwe min ji xelkê re dida xuyan min dî hema giz nivîsînim yanî bêyî ez têkim proja xwe de min dî giz nivîsînim çîrokek gelkî bi êş û azar e çîroka malbatekî çaxê seferberlikê de yê xortekê jêr bên navê wî ne nas delaliyê ber dilê dayîk û bavê xwe bû bi bavê xwe re diçû cirîda hespa li civata rûdnişt çîrok dû dirêj e bi rastî hezkirinek dûr e di orta wî û navbera dotmama wî gulbihar diçê dibe û çîrok dirêj e bi rastî ez nikarim bînim ser ziman ez karim hinekî jê bixwînim silav li we guhdaran li dostan û dildaran li Erzerûma Kurda ev serpêhatî rûda ez ê ji we re bêjim pir ron dikan birêjim çîroka malbatekê çaxê seferberlikê li gundê kevirê qul peyda bûn ev derd û kul kevirê qul tev de dar hemî kanî hemrûbar li çiyayê sîpan e tev de gul û reyhan e hemî tev dehl û rez bû bi bexçe hem bi pez bû hebû gêncekî rindik bav û dê û çar keçik navê kurik ne nas bû pir zîrek û mêrxas bû ne nas jîr û çeleng e pir hêja ye qeşeng e bavî wî Şêx Muhemed mirovekî jîr û merd dayîka wî hêlan e
حەسکەر و دلۆڤانە خوشکێن وی یەک جیهانە یەک خاتوون یەک زۆزانە خانمێ یا چاران بوو وەک بەرفا زناران بوو. هەلبەت سەرپێهاتی دوو درێژێ حەیسد و هەفتێ و پێنج ماڵێکێ ئەم نکارن خەلەکێکێ دێ و دروشتنە وەک بێنادێ بەرداوی بکەنە. بەڵێ ڕاستەش خۆنەها ئەم بەحسا لە هەنگێک زەمینێ مەراقدارێن ژینێ ناوێکی ولۆ باڵکێش تێرە دەرباز دەبێ گوتنن لەسەر وەکتبێژین ڕۆحانیەت و وڵات پارێزی و تێکلیات نابەراوەندە چاواتە تکاری بوو واژ هەر جودا بگە بنووسین. ملەتێ مە ملەتێکی خێرخوازێ حەسکەرێ ژیانێیە حەسکەرێ خورستێیە لێ نەچار دەبێ شەرتێ دەوێ دەریوی گەشەڕێ دژمن و نەیارا بکە. ji bo wilo navê dîwana min li hengên zemînê mereqdarên jînê helbestên netewî tê de hene helbestên civakî tê de hene û helbestên civakî netewî û evînî hene. Tê tiştekî ji we jî dîwana minî pêncemîn li ber çapê bû birastî Kongirê me pîroz ê Gulqamişlî hat li darxistin ew kongir civandina Kurdên dilsoz me helbestek li ser nîvisand û me ev helbest tevlî dîwanê kir. Aynî di roja rûniştina Kongirê me Kurdî 26 heyva Nîsanê 2025. Kongirê pîroz va Kongirê Kurdaye deng va Kongirê Kurdaye deng daxwaz û hêvî bûne yek ev xurtiya doza min e destan bidin hev yek bi yek pirhêz bikin vîna welat bo pak rewanan yek bi yek ta Kurd gihan vî Kongirî qurban didan tevrext û çek dengê sirûda ey reqîb Kurd xweş civandinî yek bi yek biryar ji bo mafê rewa bo dayik û çavên belek ev hêviya salan e ev helwest û dil tevbûne yek ev hêviya xanî ye ev Kurda li dorê kir xelek çepkan bidin hev xort û keç çepkan bidin hev xort û keç Kurd pehlewanin hemserek dilgeş û şabin ey bira dijmin dimînin dexsûrik ta mav ticar winda nebêt dijmin li her derrîb û dek destûr bi çavên zanebûn win xweş bixwînin pir gelek. Dest û hestê te sağ min mamoste. Em behsa nifsandinên te çîrokên te helbestên te yê govbûne stran û bi stranî jî hatine gotin. Di çawa ew wan stranan dibîne gelo te bêtir moral dike gelo tu bêtir bihêz dibe. Destpêkê de hezkirina min ji helbestê hat ji hezkirina min ji strana re. Min helbestê xwe ja hûnan din bi rengê li ser awazna min çê dikirin. Îja ji bo wilo yanî gelek hunermend hene helbestên min gotine hinin hunermend min carna bi deng û bi awaz û gotin danûwan me awazî dikirin. Helbet mere kêfxweş e gê hunermendekî bi nav û deng helbestê mere bêje ji ber bi rastî çi qasî helbesta xwe binivîsîne ne bi rengê stran xweş bela nabe ne wek daxwaza mere ana ez ê dîwana xwe çap bikim belkî ya 100 jimarî karibim çap bikim nebêtir xweşik nagê nav destê
خوندوانا و ملت لێگت بە بڕنگێ سترانە ڕاستی بێتر بەلاف دەبێ بێتر مۆرالێ مەرە خوردکێ مەرە پێ کێفخۆش دەبێ. پرۆژێ دەین بۆ پێشەڕۆژێ تشتەکەی گەلو خودێ ت پرۆژێمە تنەنێ لێ دووارێ چیرۆکێ دێ هین چیرۆک نیویساندنێ بڕاستی هین مچاپ نەکردێ هین ئەس لێ بەدگەڕێ مەز هین نیویسینێم ئەس ناخوازم تشتێکی دەرخم نەتجێهێ خۆ دەبێ پرۆژە نیویساندنێ تشتێ دەڤەرا مەرە بوویەرێک چێت بن ئەس هەلبەستێت نیویسینم لەسەر ji xwe berve nivîsandin tê lê ti projê wilo tu bêjê rasî bala me tune ji bilî nivîsandina çîrokê ez xwazim ew jî berdewam bibe û ew jî çap bibe. Emranê min teş di dîrokê de çawa dixwazim xwe bibînim rojekê. Ez ê gelkî kêfxweş bim belkî wê çaxê el ser wê dinyayê bim yan na ge ez jî bi bîr ملت و خوندەوان من بیر بینن وەکوان هەلبەستوانی نافدار دلۆڤانیا خۆتی تعالی لەوان بێ چوونێ لێ بەرهەمی وانمانێ نیفساندنی وانمانێ تشتێک دووخۆ هەشتنێ ئەس بهێویمە ئەژی دناف دلێ ملەتی خۆت ببینم بێ کێف و خۆشی. نامەیە تەی داویش بۆ نفشێن گۆنود نووسینن بۆ کەچ و خۆرتێن گۆنهاژی زانینگەهەیە کوردی وێژەیە کوردی دخوێنن نامەیە تەی داویش بۆوی وان جوانان gelekî pîroz e zangoyê me çêbûne û xwendevanê me û nifşê me nû zimanê dayîkê dixwînin û vedgerin kultur û zimanê xwe û helbesta xwe kevin a klasîk şîreta min jê xwendevana rê gelekî bixwînin guh nedin van mobayla van telîfona vegerin pirtûka vegerin pirtûkê bav û kala ew pend û şîretê li pey xwe hiştinê ew helbesta me klasîkî xurt vegerin cizîrî vegerin cegerxwîn vegerin gelek helbestvanê me din hebûn navdar bûn lê gelkî nehatin xuyakirin belkî şensê wan tînebû belkî derfeta wan çênebû xelk wan û millet wan nas bikin. Belê mamoste gelek spas ku te ew derfetda me em bibin mêvanê te spas ji bo te. Spas ji bo we jî ez gelkî kêfxweş bûm hûn îro mêvanê me bûn û spas ji bo guhdara û temaşevana em hêvînê ev xelek li gor dilê wan be û em mêvankî cansivik bin li ser dilê wan. Gelek spas ji bo te. Belê temaşevanên hêja xeleka me ya îro bi mamoste Emranê Menteş re bi dawî bû em spasiya wî dikin heta xelekekê din bimînin xêr û xweşiyê de.